Pozdrav društvo, evo nas u novoj epizodi igranja Robloxa. Danas ćemo igrati futbal, ali malo drugačiji futbal, sa nekim super moćima. Pa da vidimo neku običnu, da probamo, prvi put igramo. Da vidimo da li ono treniranje iz prethodne epizode bilo učinkovito. Mi vodimo. Gdje je lopta, gdje je lopta, gdje je lopta? Pojma lopta. Ajde plavi, idemo. Gdje je lopta, gdje ćeš tamo, gdje ćeš tamo, gdje ćeš tamo? Šut! Ovo opšta makljaža. Ne znam se koga udara. Gdje si pošao? Gdje si pošao? Lopta je kod mene, lopta je kod mene. Odneo me ovaj. Dobar golman. Gdje je lopta, gdje je lopta, gdje je lopta? Idemo, evo, baci, idemo. Gdje je lopta? Ajde. A kad svi žele da šutire. Opa. Ja, za malo da šutnem. Ovaj moj više leži na travi nego što igra. Ajde, šut. I... Dobar golman, dobar. Sad ću ga. Idemo. Za malo mi je falilo. I pobedili smo. Svakako ne mojom zaslugom. Šta sam ja? Ništa nisam vidio. Da vidimo. Biraju se timovi. Ko će u kom timu? Ja se nadam da me stave u pobedničkom. Ajmo da vidimo. Ako smo plavi, pobeđujemo opet. Pobeđujemo. Go. Ajde magarče, lomi nogu, tako je, polomio sam mu nogu, bar se nadam da sam polomio nogu. Ja, promašio si celog čoveka. Idemo, šprint. Udri ga. Gdje je lopta, gdje sam ja, gdje je lopta? Gdje je lopta? Tako je, braćo moja. Ja. Udario sam nekoga, neko je pao. Spasio sam go. Idemo. Ubiše čoveka. Ostade da leži. Gdje sam ja? Nisam golman. Ali napadaju ovi. Tako ti treba. Ja, dao ga je. A dobro, rekli smo da igrač sme da prođe. Ne, igrač ne sme da prođe, a lopta sme. To je bila ova situacija. Ajde. Radio, ne znam ni ja sam. Ajde, trči, vraćaj se nazad, šta si umro? Ja, njih četvoro na lopti, a ja sam. Ko ima loptu?
Gdje je lopta, gdje sam ja? Ja, vidi ga šta je znao. Misli da je Zinedine Zidane. Ajde ubijem nekog. Bacaš se u gužu. Pa to je Baja od malo pre. Bio je u mom timu, izdajica. Dobar je taj. Dobar. Mlada nada seoskog fudbala. Ja, bro, vaša čovjeka. Ja. Gdje lopta. Udri. Ja, ubi čovjeka, ni krivog ni dužnog. Sad ću da ga polomim. Tako je, lopta je kod mene. Ajde, idemo. To je bio pas. Šta se dešava? Gdje je lopta? Ne dajte mu loptu. Opasan je sa loptom. I... pod prečku. Jasan. To je bi trebalo da bude neki pas, kao. Ubiše čoveka. Šta se dešava? Hoćemo li dati go ili ćemo izgubiti? Drži ga. Opasan je sa loptom. Daj da ga ubijem. Ja, 4:0 u najavi. Ja smo spasili. Ajde, evo gola. Za malo. Ja, zašto nećeš se baciš? Ajde. Dobar je. Idemo. Gdje ćeš sam kroz njih 4? Pa tu smo i mi. Dobar golman, dobar. Ajde ubijem nekoga. Ajde, idemo, šut, šprint. Ja, pa tek sam uzeo loptu. Ne daj 5:0. Pobedili su, časno. E pa društvo, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u narednoj. Ako vam se sviđao video, bacite subscribe i lupite jedan like. Pa se vidimo.